maofisa kutoka kwa serikali yangu, mwalimu mkuu na walimu wenzangu ambao wako hapa, kinara wa bodi ya shule hii, rais wa wanafunzi wote, wazazi wote, hamjambo. Hamjambo tena. Hamjambo. Leo tumekuja hapa, nazungumza kwa lugha ya Kiswahili ndio niweze kuzungumzia hao wanafunzi kwa sababu hawafanyi mtihani kwa lugha ya Kikikuyu. Nianze kwa wanafunzi. Nimefurahi sana kuwa katika shule ya Kagongo. Sio mara yangu ya kwanza kuja. Mimi nilikuwa mwalimu, nilikuwa pia mtetezi wa walimu, na wakati huo nilikuwa nakuja katika shule hii kuwatafuta walimu na kuomba kura. Kwa hivyo si mara yangu ya kwanza. Lakini leo hii ni mara yangu ya kwanza kuingia hapa kama gavana, na nimekuja ndio tukaweza kuendeleza maendeleo yale ambao mumeyaona. Shule yetu ambayo iko pale upande wa nyuma, ambayo ni shule ya chekechea, ambao kupitia miradi tunayofanya na MCAs na hasa mheshimiwa wa sehemu hii, tumeweza kufanya ukarabati na kuiunda upya, na ikawa sasa ni mazingira ambayo wanaweza kuwafurahisha. Mimi nataka niwazungumzie wanafunzi, niwaambie hata mimi siku moja nilikuwa mwanafunzi na leo mimi ni gavana. Wale nitawasimamisha hapa, mtawaona mawaziri walikuwa wanafunzi kama nyinyi, leo ni mawaziri. DACC wetu ambaye anasimamia wodi hii na sehemu hii ya Chinga na kila mahali alikuwa mwanafunzi. Basi hiyo inamaanisha kwamba wewe una nafasi leo hii, kesho kutwa kuwa chochote katika taifa hili. Kama ulivyosikia nikimwambia rais wenu, nilimwambia asiwe tu ndoto yake na ono lake lisiwe tu kuwa rais wa wanafunzi, anaweza kuwa hata rais wa taifa hili, bora azingatie masomo. Nimshukuru mwalimu Wachira ambaye Moses na pia wengine wale walimu wenzangu nimewaona pale, kwa sababu najua kazi ya walimu ni kazi ambayo pengine huwa haina heshima kubwa kulingana na raia, lakini ni kazi ambayo Yesu mwenyewe alifanya, akaitwa mwalimu na akaweza kugeuza maisha ya watu. Sisi kama walimu peke yetu ndio hufurahia ushindi wa watu wengine. Walimu wanafurahi wakati wanafunzi wamefanya vizuri. Wale wanafunzi si watoto wao, sio wa jamii zao, lakini kwa sababu ni kazi ya mikono yao wanafurahia. Ningetaka niwatakie kila laheri wanafunzi wote kutoka sehemu zote. Siku hizi nasikia mko na mashule ambayo yanaitwa majina sielewi, kwa sababu mimi sikuwa wa masomo yale. Sisi tulikuwa na shule ya chekechea, shule ya msingi na shule ya upili au sekondari. Siku hizi nasikia sijui comprehensive, sijui matrix, sijui nini, I don't understand. Lakini bora tu tuendelee zini namna hiyo. Kajue ni mramenya negere kuveki. Leo mwalimu anatuambia kinaitwa CBE, kesho sijui kinaitwa CBC. Lakini bora tuendelee. Basi ninawatakia kila laheri, na kama gavana najivunia ushindi wenu. Nimeona hasa mimi nilikuwa mwalimu wa Kiswahili siku zile. Nimefurahia jinsi wanafunzi walivyo tukariria shairi ambalo lilikuwa laitwa Chapati, tukalisikiza na tukaelewa maudhui yake, tumeyapata, na ninawatakia kila laheri. Mungu awafariji, Mungu awatende mema na endelee kuwadumisha. Ni vizuri nitangaze hapa kwamba serikali ya kaunti inapewa majukumu mawili peke yake katika elimu. Jukumu la chekechea ambayo ni nursery school, na pia la TVET ama technical. Hii mnaona hapa the village polytechnics, hizo ndizo zetu. Hapa sisi hatuna nguvu yoyote ya kuja kufanya chochote. Hii ni kazi ya mbunge, hii ni kazi ya serikali kuu. Kwa hivyo mkiona tunaelekea ECD, sio ati hatutaki kuhusiana na nyinyi, ni vile katiba kazi ambayo tumepewa na katiba. Mpaka hapo sisi tunakubaliana.
Nyinyi wanafunzi mtasoma kwa nguvu, mtatia bidii na mtaelekea na naomba hivi, wale Waswahili husema ukiona viaelea nani akaunda, nani anamuunda mwanafunzi. Kwa hivyo walimu nao, walimu wenzangu, na watakia kila laheri. Hii kazi nataka mimi niwe kama kielelezo kwenu, kwamba ukifanya kazi ya walimu vizuri, uendelee kuwafunza wanafunzi. Usinione mimi ni gavana leo, nilifunza miaka 31. Yes, I was teaching for 31 years before I became the executive secretary of NAT. Before then I became deputy governor, and then I became a governor. So what am I telling my teachers? Kuna watu ambao wanadhihaki hii kazi. Oh, hii kazi ni bure, hii kazi haina maana, hii kazi kama ningekuwa mwalimu ningekuwa hapa. So my message to you as the teachers and as a colleague teacher is that these children, these people that have been put in under your care, they will forget everything else you will tell them, but they will never forget how you make them feel. You can make them feel like kings, or you can make them feel like paupers. It is a choice you have to make. Make them feel, because this is an exploited potential. They can be anything, but you have to guide them. Siku hizi nasikia mnasema iko STEM, sijui iko nini, wala ingine sijui nini, pathway, vitu hata hatuelewi ni nini. Sisi tunataka tu kama unakuwa mwalimu unakuwa mwalimu. If you are going to become a scientist, you become a scientist. But however, move with them, and I wish the teachers the very best. Hata kama wewe ni JSS na hujapewa kazi, please be patient. Be patient. Usiwe ati unaacha kazi. Just work for these kids, and in due course hii maneno itabadilika na tutaweza kuendelea na kuhakikisha mko sawa. Mpaka hapo si tunashukuru. Leo tutikire hatu tiarikie faraja. Ile aturaigwa. Nyambe ndimwire inyua andu akagongo. Ngai amurathime. Tigane tukura iria mwahaire ndigire haha. Mwaka wa 2022 nituokire ni kware githurano, na ni nyenda kuririkania andu guku mwari na stream igire ungeririkana kura igeikio inyunge magana 312 wa guku tondu ti mwana wa nyau nake akiheo 112 ale mundu ngiweta gukirenyaga wathiurukite guku na ndege na indo ciothe mukimwe kura 83 munyene witu akigia mugwanja igire to nginya ndi mucokerie ngatho to ni mwekire wega na nie ndimugoithetie kana ndia ithe tiguo ni wega andu makaririkanaga kawega mundu ekire atia tondu agatoreki mainaga atia kawega no geke atia. Leo nie ndoka gucokia ngatho ndimwire asanteni ni mwanjikire wega na korone ndiokite gatagataini kau lakini mlinifanya vizuri ni mwanjikire wega tondu magana 312 inyu mutihana kundu kungi twatwaranaga uguo na Wanguku kuri kundu twatwaranaga uguo nake no guku kagongo gichiche kia guthu na guku kianda na kuria kungi mulinisaidia sana and you'll be surprised no na handu na haetagwo ndunyu na ile neke kwale ona kuri kundu Wanguku ajindaga noga kimenya wicira no maundu. But however nikio tugiukite muthenya wa muthi ni tondu toguo ndoiga ithwe tuhetwo uigirereki wa kurora natharĩ, uigirereki wa kurora TVET, icio no guo wira uria tuhetwo, tukaheo barabara cia iria itonyete matura iria ithie na rami icio ikanengerwo thirikari nene no gwa kahinda njue mungeririkana miaka yariho miaka ya mbere ya mheshimiwa Kiruga ni twakangire bara nyingi tondu ntwai na mbeca no riu abunge mathire magaikara thi makigarara makioya mbeca inya iria cia barabara makiuga ni ciao riu turi ngui-ini icio na no turathigithana ona riu maraugire turai na bill ya pension ya magavana na riu ni maramihurire tondu marauga no nginya tutigane na ndeto cia barabara wakiuga riu ri ithu tutire na thina na barabara thina ni atiriri bara icio ni iraku tondu mwananchi wa kawaida ndamakaga no uraruta wira endaga kuona arutirwo ki wira toguo mwakirwo twina ECD thiini wa chinga 14
icindisho 14 ciothe gutire tutararutira wira na muthenya wa mothe ndiguku nigetha hote kuruguria ta ithathatu kana cigana ona iria tukuhota twina mwecimu akiruga agekira mbia tondu tumagayagira ndonire wega ni tondu gutire wanda na wa mugongo mbeca ciakwa tukagayanaga na matura nigetha mundu akamenya itura riake rikaire atia na riguthia atia ni twanyitana tondu mabataro ma cingatimo ma mahiga na timo ma iria-ini ona timo ma karima no ko marenda bara makiria mairathi muheshimiwa kiruga nake agagitwira aikia ritho akiona nathari ciake ni akwenda ithondekwo uguo tugika riu turaria na inyui arutani ni ndimwandikire akuigana no ni ndaigua kwena extra ndaigua kwena nathari rungie iki I don't know why it was not brought on board. Someone pick that one together to group yo yerwa gane stand alone ire hu haine ni naku no ni ndwe hari undu mwitendaga ni rakuruhana na kanitha tondu ya kuruhana na kanitha ndukwambiria ngwe ndire na kanitha tondu riu kanitha nao mathia makauga ni mwoka gututhigitha so we look at that mwalimu nigetha tungihota ri tumuteithiririe tondu tutirenda twana tukienda we muciari wiciragia uhoro wa nguo na irio iria gakuria mwalimu reke tukue aya arutani urona aya ni the best paid thiini wa Kenya uhoro wa ICD niguo kana tiguo muri mugithe togo thoitha marathoithona riu makira akangata mongere ni ndira makinyirie 12,000 no wira tu ukirutwo ni ithe goko mwalimu uri urihagwo mbeca nini na mauge ni 27,000 niguo kana tiguo mutoni ene magerire inyuĩ mwamarora uguo mahana uria mahana niĩ no ngĩtĩkĩre mwalimu na ndarĩ mwalimu arĩo nĩ thĩna hapana na wachunga vizuri tondu mwalimu mukenu kana gaka nĩ gateithĩka ona maũndũ maku nĩ makũhũtha rĩu arehera mwana kana gaka gakainukago gakĩrĩraga rĩ woria nĩ kĩndũ ramenya rĩ wona kana ona kĩroko ũrakera gathiĩ cukuru no kũrĩra kararĩra rĩ wagĩire kana ũgĩkera nĩ karathiĩ cukuru gakarũgarũga gakene tondu ũrĩa nake karakora nĩkĩ mũkenu no ũndũ ũmwe twaigire ona ni rĩu tũrathiĩ kĩagũthwo haha gũthiĩ na karũthi nĩ gũthiĩ kũhingũra thibitarĩ ĩrĩ hau ndagĩtarĩ wakwa kaba ũkore ndagĩtarĩ mũkenu na gũtigakorwo ndawa ciothe gũkĩra ũkorwo ndawa ciothe na ndagĩtarĩ mũrakaru wa gũgũtheceria tarĩo kana atĩa githĩ tiguo tondu agũthiĩ akwĩre ndawa iria ndakwandĩkĩra nĩ 5 ndĩna 3 no 2 nĩ ũgũgĩthiĩ gwetha tondu itikĩhingagia mbugi no ũngĩthondeka atĩ no ndawa waiyũria kũu na maũndũ mothe weka no ndagĩtarĩ ũrĩa ũikaire harĩa arang'otha ũguo tondu akorwo nĩ mũndũ mũrũme arokeirwo nĩ mũka kĩroko akĩũragio nĩ mũndũ mũrũme wa mũhĩrĩga ũrĩkũ nĩ tondu ũrĩ wamũrĩha mũndũ ũcio agũgũtheca nginya na maĩ twĩ hamwe so tũgĩũkĩte nĩgetha tũrore wĩra ũcio na njokerie mwecimu akĩrũga ngatho tondu